anak ban mah ya nah. Ban naon nya? Ban hareup ban buri. Dia mah ieu hate ieu sagala ya. Cari kebahagiaan lah, cari inspirasi lah. Kali aja gua jadi YouTuber. Ngarep. Ngomong dia, hai beh naik dengan tenang bae, kaman orang ulin dia, untung diinjeman motor kok si Tegar ya. Kali itu turun tua. Hai siap nyamper si Opel yang ngagaya di si Opel ya. Siapa yuk? Siap. Mereka lupa ge. Weh, Mas, lupa dah. Ada. Lebih sayang mah. Kunaon tas si Opel lah, sa gitar mewek itu proses mah. Ang nangkeun aing mah. Wah, Naon dia deui? main mah turun ah. Karena saya motor manginjam. Ayo, ayo. Dia kunaon pas aing mah? Gitar mewek hard aing mah. Galau aing. Dok. Anu luas dia black ka. Entah galah halamun bae. Dia kunaon pas aing mah? Mewek bae ngalagu gandeng gardeng. Artinya nama yang keur galau ieu. Aing nyiptakeun lagu galau. Kabari amat sama lagu kitu. Yang tanya mah lagu aing ngeunaheun dia. Ayo juga ulang di dong tadi. Ya. Kumaha eta? Batuk bae lah. Gas. Kemana orang? Minjem gitar aja. Nyanyi mudahan. Ini nggak gitar mah dongang ya. Ang lagu naon dia jeung aing? Lagu daun dah. Dalam hatinya. Dalam hati. Siap. Kadang ya. Beh. Mantap. Dengarna ke dalam hati ya. Oh, Manap. Coba jeritan hati. di tanah hati. Request aing jeritan hati. Dong kumaha laguna? Dek aing ya, dek udah ya. Aing bae. Aing heula, aing bae. Lakukan aing nya jeritan hati. Oh, siap. Dekahar deh, maka dia. Aneh yang mah, atuh ngaranna jeritan hati, ngajeritan dina hati aing. Langsung ngalagan. Bolonyon. Ngomong-ngomong itu motor saha Black. Tuh dulu bae dia bawa aku saha dia. Oh iya. Di mana ka ngatun aing. Nusa borong. Tukang servis boko kemajuan dah. Kumaha aja hirup orang Servis kudu. hid. Kudu perubahan teh doang dia miskin bae ke umur hirup rangseng mah. Ti heubeul. Coba sering pagawean beruang nu endah ya. Bener bae serius di hanggawe. Hayang yang gawe. Ngasuh tapi nderek teh. Ngasuh naon? Pokoknya mah ngasuh beh. Atuh siap ngasuh naon heula ya. Ngasuh anak Krakatau. Gila lu, Bro. Bong kadik boro-boro pagawean yang kuari motor ke itulah motor setoran kene heng eta. Nawaran pagawean ka itu jelasnya. Ajo. Aya babaturan aing nawaran pagawean. Siapa yang gawean ya? Gawe di dinya. Dahar di dinya. Ngopi di dinya. Maksudna Ngeun kotor sih, kotor, ku kotor nama. kotor Heeh. tapi dahar Dahar mendinya urang. dahar di dinya. Penasaran yang gawean tak? Ngopi di dinya. Oh ay borong. Ngeun ngarokok dong meuli sorangan ka ditu. Yang gawean ieu tah meni dahar di dinya tapi kotor gitu kumaha teh kahardeng mah teh. Beneran deh serius. Aduh serius yang mah ayo jangan kuari kan. Yakin. Atuh yakin. Nguras piteng. Belon. Ampun aing mah. Gila lu, Ndro. Dia ngabalas aing lagi tuh. Hiji-hiji. Ampun. Om, ini pelan ya. Langsung samper gitu deh. Para bandeng dong di dia ge. Kali kan kan fisik Tegar ya. Motor ada dipakai Pak. Anjing doang. Kemana ya si Black cenah rek nyetim. Aing geus neangkeun ka setim. Eueuh motorna cenah geus anggeus. Bangsat doang.
Haruh kudu ka mana aing boga janji jeung ka bogoh geus jam sakieu ge. Aduh aing nyonyo pemarahan bae aing cing doang. Itu teh jelemana. Enak. Aing si Black. Di itu cacahan. Gimana sih, Kak? Ya, uli. Aju motor aing di mana? Di itu lah, bertindak. Anggih ku aing bebak we anjing dong. Kagak mau menang nginjem. Oh, bawa bae. Tanya angkeng suara dia ngeunang nu repelnya. Percaya. Aku udah dibawa ke rangka si Pel ya. Bener ya. Setrum. Terus. Galak. Woi, Black. Hampura bas. Tim, Hampura aing bas. kebal nangguan di ditu. Hampura bas. Gua aing geus nangguan bae Diok. ye. Atuh iya suku. Oh, ampura. Diok. Hah? Mana motor aing? Motor naon? Dong gablek motor bae dia. Atuh motor aing dibawa ku si Black tadi di setim. Ampura bos. Kuncina ka dieu. Ampura. Be, papagan jeng. Ulah sakali-kali deui. Aku nama boga motor motor aing kana. Tadi orang kita ngombah. Gila lu, Ndra. Biasa agak setik. Ayo dia Black. Hirup mah kudu rumasa. Itu boga bae ulah teu nginjem da menit 2 poe 3 poe atuh pieu omongan batur. Maksud aing mah mengpeng gitu nya. Ulah mempeng tetap boga batur. Samudu mah lah pantanya kalau motor kitu aing. Dong aing hangkalem sini sak meureun dia mah. Lah bawa omong sikane ka bogohna. Ulah hayang kana ka bogohna. Aing sadar hayang dia mah. Sini sanu kamari teh ka bogoh sius nya. Heeh. Pening cek aing mah urang eta mending deukeutan. Karena ka bogoh ieu ulah sieu. Kumaha carana? Oke, kadi manehna eta tadi geus na Facebook na OTW jalan-jalan cenah. Facebook. Iya, Facebook. Oh. Geus tungguan urang di dia. Siap. Seta parang kayak ini. Terbatur pakaian bae yang aing boga perlu ieu. Ampura bosnya. Oh, Ulah sekali-kali deui dia nya. Anak sasi eta. Anak Samin. Oh, anak Samin Pasiruni. belagunya. Beh. Ngomong-ngomong sini sama mana ya? Tadi nak ngin statusnya na Facebook kenal. Atau cek dia tadi malah ngin status na Facebook OTW, sedang OTW mau ketemu sama Bang Black Brother cenah. Orang yang bawa yang ngapain lagi jadul. Belum. Aing mah ngoboda dia doang. Teh kayak mana yuk? Ayo siap dah kan. Doang lama. Ayah dengan Olay. Kerenan Black. oh, sinduk dong nama. Sebenarnya ngorek Kasim. Bedul naon coba lu kang oreng. Kulo dengar dulu Aing. Pajus dia nya. Ampura. Kamu tahu kan bunga ini belum mekar? Tahu. Walaupun bunga ini belum mekar, tapi hati aku tetap mekar kok buat kamu. Bisa aja. Ada yang ikut dia. Cina haren 7 mulut. Ah, kentut ya? Enggak, kamu kali. Aku juga enggak. Yang ngintip kali ya? Oh. Tuh kan yang bener yang ngintip. Ayo gerak. Karasa aku beung dia. Lain hulu. Pen. Gitar orang ketinggalannya. Gitar maju juri antep kan hulu aing nyeri Bro, mantap. ngeting gitarnya. Ayo, ngebatur ya. Dia. Gitar kepohoan ya, gitar nu ngintip tadi ya. Tapi doang nama ya, gitar si tompel ya.
Yakin si Tompel jeung Black anu ngintip. Aing ge anak naker si Tompel jeung si Black ieu. Gitar aing sabulan mah aya tadinya mau borak eta. Perhitungan sekali ka aing. Borak tuh. Makanya ngomong tadi orang Pel, mana gitar aing Pel? Kabur we. Oh, boy. Guys, ini perkenalkan saya Nopal ya. Ini partner saya siapa namanya? Opel Castello. Opel Castello di belakang saya. Ini bro. Produser ya. Yang bernama Ini pengedit gambar Brother Channel ya. Alhamdulillah nih, produser nih. Produser. Jangan lupa subrek. Ini anak puasa lagi banyak di sini nih. Tolong dipijit nih. Silakan disubrek ya. Subrek itu gratis. Agar kami nanti semangat buat konten-kontennya, oke? Soalnya subrek kalian itu motivasi buat kami ya, oke? Jangan lupa di like, di share, and di subscribe channelnya, oke?